ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотӣ таҳлилии тоҷикистонро бо натиҷагирӣ аз муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришуда ва раванди татбиқи ҳадафҳои стратегӣ дар кишвар манзури шумо мегардонем. Дар студиё бо хабарҳо Фахруддин Муҳаммад Юсуф. Инак оғоз мекунем ба шарҳи муфассали мавзӯъҳо. наврӯз ва наврӯзшиносӣ. ин ҷашн дар баробари муаррифии эҳёи табиат ҳамзамон асолати миллӣ ва фарҳангпарварии тоҷиконро ба ҷаҳониён ошно мегардонад. баъд аз мақоми байналмилалӣ гирифтани наврӯз, доираи ҷашнгирии он то рафт фарохтар мегардад. омӯзиши суннатҳои наврӯзӣ ва рангорангии ин ҷашни байналмилалӣ бо офаридани асару назарияҳои илмӣ амалӣ дар мадди таваҷҷӯҳи ҷаҳониён аст. имрӯз барои мо тоҷикон ва кулли кишварҳои ҳавзаи тамаддуни наврӯз боиси ифтихор аст, ки ин ҷашни кӯҳану бостонӣ ва ҷашни зебои табиат наврӯз дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил гардида. бо такя ба асолати таърихии ин ҷашн, имрӯз суннатҳои наврӯзӣ бо риояи расму оин тарғибу ташвиқ мегарданд. ҷуғрофияи таҷлили наврӯз аз ғарби сарзамини чин оғоз шуда то осиёи марказӣ, нимқораи ҳинд, қавқозу русия, аврупои шарқӣ, туркия, кишварҳои араб ва африқои шимолӣ доман густурдааст. яъне наврӯз ҳоло ба ҷузъи тамаддуни башарӣ табдил ёфтааст. фатҳиддини замон мавзӯъро шарҳ медиҳад. امروز بیش از 350 میلیون نفر از ساکنان جهان در کشورهای آسیای مرکزی، جمهوری مردمی چین، جمهوری‌های هندوستان و پاکستان، افغانستان، نیم جزیره بالکان، جمهوری ترکیه، کردستان عراق، آذربایجان، منطقه قفقاز فدراسیون روسیه، اویغورستان چین و همزمان تاجیکان مقیم آمریکا و کانادا و منطقه اروپا نوروز جهانی را با دلبستگی زیاد تجلیل می‌نمایند. در زمین و زمین دنیا تنها جشن وجود دارد که در نهاد آن شادی‌های جهان، امید برای سعادت فرزندهای انسان، آرمان‌ها برای صلح و آرامی، عدالت و برادری و برابری جای دارد. آن جشن نوروز باستانی است، جشنی که در برابر هر ظلم و ستم روزگاران ایستادگی کرده تا به زمان ما رسیده است. فلسفه جهان محور و انسان محور نوروز به انسانیت راه رسیدن به صلح و آرامی و شناخت رمز آفرینش را می آموزاند تا بشریت از هر قوم و قبیله، اقلیت‌های مردمی و ملت‌های دیرینه و تاریخی در شادی و آسایش ابد زندگی کنند. همان شادی گوهر جاویدانه نوروز بین المللی است. نوروز یکی از عنصرهای بزرگی فرهنگ و تمدن ملت تاجیک محسوب یافته آن توانسته است که در دنیا دوستی، محبت و همدیگر فهمی را تأمین و تضمین نماید. در دنیایی که روز به روز تحولات سیاسی و امنیتی، ظهور نابهنگام تروریسم و افراطگرایی خشونت آمیز ساکنان جهان را اذیت می‌دهد، دفاع برای پایداری نوروز جهانی و این جشن بهار و بیداری طبیعت وظیفه روشنفکران، زیایان، دانشمندان و اندیشمندان ملت تاجیک و خلق‌های حوزه نوروز است. مهمیت امروزه نوروز را اگر به نظر بگیریم و درباره اون چیزی گفتنی باشیم، پیش از همه ما گفته میتوانیم که خب خدمت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشورمون محترم امامعلی رحمان خیلی نمایان ارزشمند هستند برای زنده کردن نوروز فراگیر تمام کره زمین است. این نوروزی هست که برای متحد کنی، برای سفربرنمایی انسان ها به گومانیزم خب به هم آمدن است. برای همین در زمان صاحب استقلالی این یکی از اصول های بهترینی به هم آوردن ملت خلقیت هایی که نه تنها در کشور ما زندگی میکنند بلکه خود در شرق این یک لیوا، یک بیرق، یک پرچم بزرگی متحد کنی شد و ما افتخار داریم که مثلا در تاریخ 5000 ساله یا اینکه از این زیاد تری مثلا ملت تاجیک یا قوم هایی که تاجیکی بودن نوروز یک پرچم ملی تاجیکانه بود و ما این افتخار و احترام رو البته همیشه احترام میکنیم و
امید داریم که نسل‌های آینده هم با واسطه نوروز تاجیکی دیگر ملت و قوم‌های دنیا را مثلا متحد کرده می‌تواند. همه روزه که از عمر جهان می‌گذرد، نوروز به حیث فرهنگ همدلی و برادری و متحدی بین ساکنان دنیا ظاهر می‌گردد. در تاریخ و تمدن جهان اندک جشن‌هایی را می‌بینیم که مثل نوروز کهن جهانی بوده، در غایه آن رستگاری و بشردوستی و پندار پاکی و آزادگی قرار داشته باشد. در شرایط فعلی جهان و روند با سرعت جهانی شدن، نوروز به حیث قدرت بزرگ فرهنگی و اخلاقی و معنوی میتواند معرفگر خلق تاجیک و اصالت تاریخی و باستانی آن در عرصه جهانی باشد. جهانی شوی نوروز و جشن بین المللی اعلان شدن آن برای تاجیکان به حیث وارثان مردمی آری تبار مژده فرح بخش می باشد که در راه جهانی شوی نوروز در سطح سازمان ملل متحد نقش جمهوری تاجیکستان خیلی بزرگ است. این امر نیک و آرمان دیرینه نیاگان ما نتیجه سعی و کوشش و تلاش و زحمت‌های زیاد و طولانی عالمان و روشنفکران، به خصوص اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است. چنانه که در ادبیات و هنر و صنعت و شعر آمده است، شاعران و نویسندگان و متفکران گذشته ما گفتند آمدن نوروز هم از بامداد، آمدنش فرخ و فرخنده باد. نوروز به ما رستگاری، بشردوستی، تحمل پذیری، پاکی و مهر و محبت را می آموزاند. از نگاه فلسفه خلقت حیات و راز آفرینش نیز نوروز به حیث احیای طبیعت، تولد بهار، جشن شکفتنها و رستنها دانسته می شود. اما فراتر از همه در روند پرطوفان عصر جهانی شوی و گفتگوی تمدنها، نوروز معرفی کننده اخلاق، رسم و آیین، سنت‌های جاویدان و فرهنگ و تمدن ملت تاجیک در عرصه جهانی بوده. حالا وقتی رسیده است که ما همگان برای احیا و معرفی بیشتری چنین فرهنگ ماندگار جهانی تلاش نماییم تا در روند پرطوفان جهانی شوی گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و مبارزه‌های شدید اطلاعاتی این جشن جهانی همچون شرافت و عزت و نمادی بودن و موجودیت ملت تاجیک در عرصه عالم بیش از هر وقت دیگر معرفی گردد و نامبردار خلق شریف تاجیکستان باشد. давоми солҳои 2022-2025 дар вилояти суғд 12729 иншооти гуногун таъинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. мақомоти давлатӣ ва соҳибкорони аҳолӣ азм доранд ки дар муттаҳидию ҳамбастагӣ то моҳи сентябри соли равон боз бештар аз 3000 иншооти гуногунро сохта ба истифода диҳанд. дар ин давра танҳо дар маркази вилоят шаҳри хуҷанд бунёди 400 иншооти гуногун ба нақша гирифта шудааст. дар идомаи тадбирҳои созандагӣ дар шаҳр бунёди 7 бинои нави мактабу кӯдакистонҳо низ оғоз гардид. ин тадбир барои рафъи мушкилоти мавҷуда аз ҷумла норасоии ҷойи нишаст дар муассисаҳои таълимӣ равона гардида фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бештар шуд. маълумоти бештар дар гузориши абдуваҳоби абдусаттор. созандагии ободонии хоса бунёду ба истифода додани иншооти гуногун муҳимтарин амалҳоест ки дар давоми 4 соли охир бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъат ёфт ва дар соли 2026 чунин тадбирҳои неку шоиста бо саҳми мақомоти давлатии соҳибкорон ва аҳолӣ боз ҳам густариш меёбад. зеро соли 2026-ро президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон намуданд. сокинони вилояти суғд аз ин ташаббуси роҳбари давлат ки 16 декабри соли 2025 дар паём ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ироа гардид, истиқбол намуда бо иродати комил ва хушнудию сарафрозӣ барои амалӣ шудани чунин ҳадафи неку шоиста ҳамовозии худро баён доштанд. зеро бо вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ сатҳу сифати зиндагии мардум боз ҳам беҳтару хубтар мешавад.
ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд бунёди иншооти гуногун бо маром идома дорад, ки дар ин росто таваҷҷӯҳи мақомоти маҳал ба сохтмони мактабу кӯдакистонҳои замонавӣ бештар аст. Дар идомаи тадбирҳои созандагӣ бо мақсади рушди бо низоми соҳаи маориф, аз ҷумла фароҳам овардани шароити мусоиду беҳтар барои илмомӯзии наврасону ҷавонон, ки дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати кишвар яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад, инак дар шаҳр боз бунёди 6 бинои нави муассисаи таълимӣ ва як кӯдакистони замонавии хусусӣ оғоз гардид. бинои литсеи физикӣ математикии рақами 1, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ва 12 дар марказ, мактабу кӯдакистони хусусии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мақсади нек дар маҳаллаи 14-уми шаҳри хуҷанд бунёд карда мешаванд. бунёди як мактаби нави дигар дар маҳаллаи 26 оғоз гардид, ки барои таҳсили 3000 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. бунёди биноҳои нави мактабу кӯдакистонҳоро соҳибкорони ватанӣ ба уҳда доранд. бинои литсеи физики математикӣ ба номи академияи муҳаммад осими шаҳри хуҷанд, ки соли 1946 сохта ба истифода дода шудааст, аз нав бунёд карда мешавад. ин иқдом аз тарафи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри хуҷанд бо ҳамкории соҳибкорони ватанӣ амалӣ карда мешавад. бинои нав барои 3000 нафар хонандагон дар 2 баст ба нақша гирифта шудааст. зимни муаррифии лоиҳаи биноҳои нави таълимии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 таъкид гардид, ки иншооти сохташаванда аз 5 ошёна иборат буда, дар давоми 2 соли оянда бо инобат гирифтани толори варзишӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 шаҳри хуҷанд дар маркази шаҳр воқеъ аст ва он барои 1200 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. аз сабаби он ки сол ба сол шумораи аҳолӣ дар шаҳр зиёд шуда истодааст ва зарурати он пеш омадааст, ки барои хонандагон ҷойҳои таҳсил омода карда шавад. аз навсозии бинои муассисаамон ба назар гирифта шудааст ва ин бинои нав, ки таҳризӣ шуда истодааст, аз 5 ошёна иборат буда барои 3000 нафар хонандагон дар 2 баст пешбинӣ шудааст. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти нави соҳаи маориф хоса биноҳои нави таълимӣ дар шаҳри хуҷанд дар маҷмӯъ дар 2 баст барои бештар аз 15000 хонанда шароити хуби таҳсил фароҳам меояд. бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 шаҳри хуҷанд дар давоми 2 сол аз тарафи соҳибкорон сохта ба истифода дода мешавад. ҳамзамон дар шаҳри хуҷанд бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 дар назди 3 муассисаи дигар иншооти иловагии таълимӣ ва дар маҳаллаҳои навбунёд 3 кӯдакистони замонавӣ сохтмонаш идома дорад. дар гимназия зиёда аз 3000 нафар хонанда имрӯз ба таҳсил фаро гирифта шудааст, ки барои боз ҳам шароитро фароҳам овардан зарур шуморидем, ки бинои иловагӣ мавриди истифодабарӣ қарор гирад. дар асоси лоиҳа бино аз 32 синфхона иборат буда. дар назар аст, ки дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. ёдовар мешавем, ки бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғд сохта мешавад. ҳоло корҳои сохтмонӣ идома дорад ва дар назар аст, ки бинои нави таълимӣ дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба истифода дода шавад. бино аз 4 ошона ва таххона иборат буда, дар 2 баст зиёда аз 3000 хонанда метавонанд дар инҷо таҳсил гиранд. айни замон корҳои сохтмониро зиёда аз 50 нафар иҷро менамоянд. дар давраи соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои роҳбари давлат оид ба фароҳам овардани шароити созгор тариқи бунёди иншооти зарурӣ, ки дар паём ироа гардид, дар асоси нақшаи таҳризишуда дар вилояти Соғд баробари марказҳои шаҳру ноҳияҳо ва рушди инфраструктураи деҳот таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, вилояти Соғд, барои барномаи таҳлилию иттилоотии Тоҷикистон. таъмини зиндагии шоистаи мардум ҳадафи асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта. баҳри амалисозии он мунтазам нақшаву барномаҳои ҳадафнок амалӣ карда мешаванд.
солҳои 2022-2026 эълон гардидани солҳои рушди саноат дар пешрафти минбаъдаи мамлакат бахусус раванди саноати кунунӣ бо суръати кишвар аҳамияти муҳим дорад. вобаста ба рушди соҳаи саноат дар вилояти хатлон маҳмад раҷаб абдуллозода ва давлати файзулло гузориш медиҳанд. саноати кунунӣ бо суръати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ буда, таъмини он омили асосии рушди иқтисодиёт, афзун гардидани ҳаҷми маҷмӯи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва таъсиси ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ маҳсуб мегардад. дар давраи солҳои истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон соҳаи саноати вилояти хатлон дар баробари дигар минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон барои ҷалби сармояи хориҷӣ ташкил карда шуд ва бо истифода аз имкониятҳои мавҷудаи вилояти хатлон аз он ҷумла ашёи хом, иқтидорҳои инсонӣ ва ақлонӣ буд ки соҳаи саноат дар баробари дигар минтақаҳо рушд намуд. вилояти хатлон ки ҳамчун минтақаи калони аграрии кишвар маҳсуб меёбад, дар ҳудуди он имконоту захираҳои зарурӣ барои рушди соҳаи саноат бахусус дар самти коркарди маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла коркарди нахи пахта, пашму пӯст, пилла, гӯшту шир ва истеҳсоли даҳҳо номгӯи маҳсулоти ниёзи мардум ки метавонад баробари воридоти васкунанда инчунин барои содирот нигаронидашуда мавҷуд мебошад. дар вилоят рангҳои сохтмонӣ истеҳсол карда мешавад, шифер истеҳсол карда мешавад, қурбоҳои азбестӣ истеҳсол карда мешавад. дар умум дар вилоят зиёда аз 200 намуди маҳсулотҳои саноатӣ истеҳсол карда мешавад ки самти масъолаи сохтмонӣ низ хеле дар ин самт инкишоф ёфта истодааст. ман боварӣ комил дорам ки дар оянда ин самт яке аз самтҳои муҳим ба ҳисоб меравад, чунки солҳои қаблӣ чунин маҳсулотҳо бештар аз хориҷи кишвар ворид мегардид ва ин рӯз хушбахтона дар саросари ҷумҳурии тоҷикистон аз он ҷумла дар вилояти хатлон низ дар ин самт корҳо хеле хуб рафта истодааст ва дар оянда низ ин соҳа инкишоф меёбад. дар заминаи татбиқи барномаи рушд вобаста ба саноати кунунӣ бо суръати кишвар соли 2025 дар вилояти хатлон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба зиёда 13,9 миллиард сомонӣ расонида шудааст, ки нисбат ба соли 2024 суръати афзоиш 111,1%-ро ташкил медиҳад. аз шумораи умумии 79% нахи пахта ба вилояти хатлон рост меояд. инчунин зиёда аз 61% риштаи дар ҷумҳурии тоҷикистон истеҳсол шуда низ ба вилояти хатлон рост меояд ва хушбахтона он аст ки имрӯз мо аз пахтае ки дар вилояти хатлон истеҳсол мешавад, мо онро то маҳсулоти ниҳоӣ оварда расонида истодем. тибқи иттилоот дар ин муддат дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон 85 корхона ва коргоҳҳои нави саноатӣ бо таъсиси 2710 ҷойи корӣ дар самти истеҳсолҳои нахи пахта, равған, гӯшти мурғ, орд, макарон, намаки ошӣ, маҳсулоти қаннодӣ, ширӣ, дузандагӣ, пластикаи фулузӣ, хиштҳои пухта, маҳсулоти қиматбаҳо, шиферҳои азбестӣ ва тунукагӣ, моеъи зарфшӯӣ, шишаи сохтмонӣ ва дигар номгӯи маҳсулоти воридодивазкунандаи ба содирот нигаронидашуда ба истифода дода шудааст. дар 10 шаҳру ноҳияҳои вилоят корхонаҳои ҳатмие ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастур дода шуда буд сохта ба истифода дода шуд. масалан дар соҳаи масолиҳи ширӣ дар 10 шаҳру ноҳияҳои вилоят, дар корхонаҳои истеҳсоли ғишти пухта дар 12 шаҳру ноҳияҳои вилоят сохта ба истифода дода шудааст. инчунин коркарди истеҳсоли гӯшти мурғ низ дар 13 шаҳру ноҳияҳои вилоят сохта ба истифода дода шудааст ки ин ба таъмини маводи ғизоии шаҳрвандони вилоят мусоидат менамояд. дар 10 шаҳру ноҳияҳо корхонаҳои макаронбарорӣ сохта ба истифода дода шудааст ки ин ҳам яке аз самтҳои муҳиме ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастур дода шуда буд, амалӣ шуда истодааст. ман фикр мекунам ки дар ин самт дар оянда низ корҳо идома хоҳад ёфт. айни замон дар вилояти хатлон 912 корхонаи саноатӣ фаъолияти пурсамар дорад. баҳри истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон бунёди беш аз 6000 иншооти гуногун таъйинот нақшагузорӣ шудааст ки даҳҳо адади онро корхонаҳои саноатӣ
ташкил медиҳад. фазои озоди сармоягузорӣ, ҳамкориҳои мутақобила судманд бо шарикони рушд ва шароиту имтиёзҳои пешниҳоднамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имконият фароҳам овардааст, ки соҳибкорони ватанӣ корхонаҳои саноатӣ бунёд намуда истеҳсоли маҳсулоти худро бештар намоянд ва дар баробари таъмини талаботи бозори дохилӣ ҳамчунин иқтидори содиротиро низ тақвият бахшанд. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати Файзулло, вилояти Хатлон, барои барномаи таҳлилию иттилоотии Тоҷикистон. дар мамлакат шурӯъ аз 1 апрели соли равон даъвати ҳарбии баҳорӣ оғоз мешавад. ҷавонони бонангу номуси мо дарк намуданд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ қарзи шаҳрвандию фарзандист. аз ин рӯ дар ҳар даъват бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ғурури миллӣ ба сафи артиш мепайванданд. зеро хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ агар аз як тараф мактаби матонату мардонагӣ бошад, аз ҷониби дигар шарафу ифтихори бузург барои ҳар як ҷавонмард аст. доир ба нақши истиқлолияти давлатӣ дар таҳкими артиши миллӣ таваҷҷӯҳ мекунем ба гузориши ҳамкорамон Маъруф Назарзода. садоқати воқеӣ ба ватан, муҳаббати бепоён ба миллат, нангу номуси ватандорӣ, дили гарм ва нияти нек артишро пуриқтидору тавоно ва муҳофизи воқеии дастовардҳои соҳибистиқлолӣ мегардонад. зеро амнияти давлату миллат, ҳаёти осоиштаи ҷомеа ва пешрафти тамоми самтҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт, таъмини тартиботи ҳуқуқӣ, волоияти қонун, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ пеш аз ҳама ба тинҷиву оромӣ ва мустаҳкамии марзу буми кишвар вобаста аст. ҳар як шаҳрванди сину соли даъват вақте ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ тавассути комиссариатҳои ҳарбӣ шомил мегардад, барои ин ҷавон як эҳсосоте фаро мегирад. пеш аз ҳама ин эҳсосоти ватандӯстӣ, содиқ будан ба сарвари давлат, ба ватан, ба модар аст. вақте ки даъватшаванда дар саф бо ҳамхизматони худ саф мекашад, ҳар як сарбоз ҳаракат мекунад ки аз ҳамхизмати худ, ҳамсафи худ бояд қафо намонад, пешсаф бошад. ҳама вақт бо хондани китобҳо, аз худ намудани илмҳои ҳарбӣ ҳаракат мекунад ки дар байни хизматчиёни худ пешсаф бошад ва аз рӯзи аввал ба ҳар як сарбоз як самимият, як меҳр ба ватан, ба модар, ба хоҳар пайдо мешавад, ки ҳар як ҷавонмарде ки имрӯз аз ин мактаби мардонагӣ қадам мезанад, ман бо боварӣ гуфта метавонам ки ӯ дар зиндагӣ муваффақ мешавад. имрӯз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҷузъи таркибияш аз ҳайати афсарию сарбозии баландихтисос ва техникаи муҳимоти муосири ҷангию мудофиавӣ иборат аст, 33 сола шудааст. ва бо ифтихор ҳам метавон гуфт ки қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон имрӯз обутобёфтаву тавоно аст ва дар партави дастгирию ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат қудрати баланди мудофиавии марзу бум ва амнияту суботи давлату миллатро дорад. имрӯз ки ман як ҷавони шуҷои ватан либоси низомӣ ба бар намуда барои ҳифзи ҳимояи ватан модар камари ҳиммат бастам, эҳсоси ифтихори бузург вуҷудамро фаро гирифтааст. ин ифтихор пеш аз ҳама ифтихори фарзандӣ аст. ифтихор аз он аст ки дар сарзамине хизмат мекунам ки маро ба камол расонд ва ояндаи маро таъмин намудааст. пӯшидани либоси низомӣ барои ман ин як вазифа нест, балки рамзи масъулияти бузурги садоқат ва шараф аст. ман ифтихор аз он дорам ки дар сафи муҳофизони ватан қарор дорам. то рафт шиддат гирифтани вазъи сиёсиву амниятӣ дар минтақаҳои гуногуни сайёра аз ҳар як хизматчии ҳарбӣ тақозо мекунад ки беш аз ҳар вақти дигар огоҳиву зиракии сиёсиро аз даст надиҳанд. ҳимояи ҳар пора хоки муқаддаси Тоҷикистони маҳбубамон қарзи фарзандӣ, вазифаи ҷавонмардӣ ва шарафу ифтихори бузурги ҳар як ҷавони бонангу номус ва тамоми афсарону сарбозон ба ҳисоб меравад. масъулияти баланди шаҳрвандӣ, маҳорати хуби кордонӣ, эҳтирому арҷгузорӣ ба муқаддасоти милливу давлатӣ ва болотар аз ҳама садоқати бепоён ба марзу буми ватан сарбозону афсаронро ба ин корзори мардиву ҷасорат овардааст. диловарони ватан ҳар зарра хоки меҳанро муқаддас дониста, бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ
дар таъмини амнияти давлату миллат саҳм мегузоранд. خدمت در صف قوای مسلح به من انتظام و محبت به اندازه به وطن را داد. در ارتش هر روز امتحان است، امتحان زندگی، شب‌های پاسبانی، مشق‌های صحرایی و همه آمادگی به خاطر حمایت وطن و همه گونه تهدید. عموماً قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان که زاده و پرورده دوران صاحب استقلالی مملکت میباشد، در پرتو توجه و دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان رشد و تحکیم یافته امروز به حامیان واقعی وطن و ملت و محافظان اصیل مظفریت‌های تاجیکستان صاحب استقلال تبدیل یافته است. ارتش ملی به علاوه یکی از رکن‌های استقلال بودنش مسئولیت حفظ استقلال را نیز به دوش دارد. همین است که ارتش ملی را رکن مهم پایداری استقلالیت هم نام میبرند. امروز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان از هر جهت به یکی از ارتش‌های پرقدرت تبدیل یافته است. مهمترین دستاورد قوه‌های مسلح این است که در صف آن سربازان و افسران دلیر و قوی اراده، وطن دوست و شجاع با حس بلند وطن دوستی، با متانت، با شجاعت برای حمایت هر ذره خاک مقدس وطن مادر کمر بستند. امروز سربازان و افسران ما درک نمودند که در وضعیت شکل گرفتن اوضاع سیاسی جهان و تا رفت بیشتر شدن گروه‌های منفعت‌خواه از آنها تنها زیرکی سیاسی و صداقت به منفعت‌های دولت و ملت تقاضا کرده می شود و این مسئولیت را با شفق تام و احساس بلند وطن دوستی اجرا می نمایند. چارводорӣ чун яке аз бахшҳои муҳими кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқавории кишвар ва фаровонии маҳсулоти гӯшти нақши калидӣ дорад. бо истифода аз имкониятҳои табиӣ ва таҷрибаи чорвопарварон ин соҳа тадриҷан рушд ёфта барои зиёд гардидани истеҳсоли маҳсулоти чорво заминаи мусоид фароҳам шудааст. имрӯзҳо дар хоҷагиҳои чорводорӣ маъракаи муҳими мавсимӣ наслгирии чорво ҷараён дошта чорвопарварон барои афзоиши саршумори чорво фаъолияти пурсамар доранд. гулчеҳраи саттор гузориш медиҳад. омадани баҳор ва сарсабзию бедории табиатро дар баробари кишоварзон чорводорон низ бо умеду фараҳ истиқбол мегиранд, зеро дар ҳамин фасл заҳмати яксолаи онҳо самар меорад. даҳ хоҷагӣ зотпарварӣ самти фаъолияташ ба парвариши гӯсфанди зоти асили ҳисорӣ равона гардидааст. айни замон мо дар хоҷагӣ зотпарварӣ меҳнат роҳати шаҳри ваҳдат қарор дорем ва ин хоҷагӣ ба маъракаи наслгирӣ омодагии ҷиддӣ дида аллакай 70% нақшаро иҷро намудааст. ин шабу рӯз барои чорводорон як давраи хеле ҳассос ба ҳисоб меравад. хоҷагиҳое ки ба парваришу нигоҳубини моли майда машғуланд талош менамоянд ки ҳама қоидаҳои зооветеринарӣ ва хӯроки консентратӣ ба мешҳои зоиён сари вақт таъмин гардад. тибқи маълумотҳои умурӣ дар хоҷагиҳои шабакаи зотпарварӣ зиёда аз 142 000 чорвои майдаи шохдор парвариш карда мешавад ки аз ин 74 000-аш гӯсфандони зоти ҳисорӣ мебошанд. гӯсфандони зоти ҳисорӣ нисбатан дорои маҳсулнокии баланд буда дар шароити кӯҳсор дар шароити чарогоҳи тобистона аз 30 то 35% вазн афзун мекунанд. воситаи асосии зиёд намудаи чорво ин аҳамият додан ба корҳои селексионии зотпарварӣ буда яке аз омилҳои беҳтар намудани он бордоркунии сунъӣ ба ҳисоб меравад. айни замон дар ҷумҳурӣ 7,95,167 сар моли майда мавҷуд аст ки аз он 3 миллионашро зоти асили гӯсфанди ҳисорӣ ташкил медиҳад. зоти гӯсфанди ҳисорӣ хеле зудрас асту аз дигар зотҳо дар масъалаи вазнъафзункунӣ бартарият дорад. насли асили зоти гӯсфанди ҳисорӣ дар 10-рӯзагӣ 10-12 килограмм, дар 40-рӯзагӣ 25 килограмм, дар 4-моҳагӣ бошад 40-45 килограмм ва дар 4-солагӣ бештар аз 200 килограмм вазн мегирад.
خوجگی دهقانی زودپروری مهنت راحت اصلا به پرورش ذات گوسفند حصاری مشغول است و سرشمار مال میدان در این خوجگی زیاده از 2500 عدد را تشکیل می‌دهد. در این خوجگی به سالمی مال میدان اهمیت اولین درجه داده می شود. این عامل اساس افزونگردانیدن سرشمار و رشد ساحه را تامین می نماید. یکی از راه‌های خوش‌زادکنی و زیاد نمودن سرشمار و گرفتن درآمد بیشتر این با راه صنعی باردار نمودن چاروا به حساب می رود که چارواداران می توانند با استفاده از یک سر قوچقار هزاران سر برای سالم به دست دارند. ما در همین خوجگی زادپروری مهنت راحت قرار داریم. این یکی از خوجگی‌های پیشقدم‌ترین است که با اصول صنعی قریب 90% ماده میشوش باردار میکند. یکی از گوسفندهای سرمحصول ترین این گوسفند ذات حصاری است. این الکی در تمام دنیا مشهور است و خوجگیداران هم در جمهوری هم برای به دست آوردن فایده کلانتر به همین ذات رو میارند. شماره گوسفند ذات حصاری در جمهوری الکی 3.5 میلیون سر زیاد شده است. روند نسلگیری نشان می‌دهد که امسال نسبت سال گذشته چارواداران به نشاندادهای بیشتری استحصالی نایل گردیده ایستادند که این نتیجه تیاری خوب و ذخیره خوراک سرغذا در فصل تیر ماه و زمستان و همکاری با عالمان و متخصصان ساحه است. هر نفری که در این فصل از نظر گذرد از صدای یک مرامی برچه های شیرمست و هیاهوی چوپان آمدن بهار و خرمی طبیعت و گرمی زندگی را حس می کند. در پرتو سیاست ورزشپرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با مقصد استقبال ارزنده از جشن فرخنده نوروز در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان یعنی شهر خوروغ چورابینی عمومی ورزشی دوی نوروزی برگزار گردید. در این چورابینی مهمی ورزشی ساکنان شرکت فعالانه نموده از میدان اسماعیل سامانی تا باغ غلبه شهر خوروغ مسافت 3 کیلومتر را با دویدن طی نمودند. گزارش مهیره تویر از برگزاری چورابینی دوی نوروزی از ولایت مختار کوهستان بدخشان. صبح 15 مارس در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خوروغ چورابینی ورزشی انحنوی تحت عنوان دوی نوروزی برگزار گردید. این اقدام بخشیده به جشن فرخنده نوروز عالم‌افروز راه اندازی شده. در آن کارمندان اداره و مؤسسه ها و دایره وسیع جوانان و قشری های دیگر جامعه شرکت فعالانه نمودند. به خاطر تجلیل سزاوار جشن نوروز بین المللی و همزمان سالمی جامعه که در زمینه سخنهای پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی جناب عالی محترم امامعلی رحمون که ملت جسماً سالم روحاً نیز مقتدر و خسته ناپذیر خواهد شد، امروز با جلب عامه وسیع شهروندان شهر خوروغ ناحیه‌های گرد و اطراف آن دوی نوروزی برگزار گردیده ایستاده است که مقصد و هدفش پیش از همه سالمی جامعه اتحاد سرجمی مردم می باشد که با یک امروز اگر نظر کنیم یک فضای ایدانه هست در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان و همگی آمادگی دیده ایستادند با دوی نوروزی. این چورابینی مهم ورزشی با اشتراک وسیع طبقه های گوناگون اهالی با شکرگزاری از فضای تنج و آرام مملکت، وحدت و یکدلی، حس مهمپرستی و روحیه خودآگاهی و خودشناسی ملی دایر گردیده جوانان از برگزاری آن اظهار خوشنودی نمودند. جهت گذراندن دوها پیش از هر یک جشن‌های دولتی و ملی در شهر خوروغ امروز به مناسبت جشن بین‌المللی نوروز دو نوروزی برگزار شده ایستاده است. در آن ساکنان شهر خوروغ و ناحیه‌های ولایت اشتراک نموده ایستادند. اینچنین در دو نوروزی از حساب اداره و مؤسسه‌های ولایتی و شهری هم اشتراک نموده ایستادند که این چورابینی بسیار در یک سطح بلند تشکیلی برگزار نموده است و مقصد از برگزاری چنین چورابینی این پیش از همه سالمی جامعه و سلامتی مردم می باشد. چورابینی از میدان
اسماعیل سومونی آغاز گردیده تا بیش از 3 کیلومتر دوام داشته عامه وسیع با نیروی قوی و اراده مستحکم در نقطه سرشوی جمع شدند. قبل از آغاز چهاربینی ورزشی ذکر گردید که با دستگیری و سیاست ورزش دوستانه و جوانپرورانه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمون برای رشد ورزش یک قطار سندهای معیاری و حقوقی تهیه و تصدیق گردیده ساختمان و با استفاده دادن انشاءات گوناگون ورزشی به طور گسترده توسعه یافت. تنها سال جاری ساختمان و با استفاده دادن 26 انشاءات ورزشی در قلمرو ولایت در نقشه بوده. این اقدام سالهای من بعد نیز ادامه داده می شود. قید گردید که اقدام مذکور با مقصد تشکل طرز حیاتی سالم، رشد ساحه ورزش و عمومی گرداندن ورزش در بین اهالی راه اندازی گردیده با جلب وسیع تمام قشرهای جامعه به خصوص نورسان و جوانان چهاربینی مذکور تشکیل و برگزار کرده می شود. دوی نوروزی مخصوصا برای جوانان و نسل نورس همچون مکتب مهم زندگی و یک نمود سالمگردانی حیات ساکنان می باشد، زیرا اکثریت اهالی جمهوری تاجیکستان را جوانان تشکیل می دهند که آینده دولت و ملت محض در دست جوانان می باشد. قید گردید که نیروی سازنده جوانان اقتدار پیشرفت جامعه به حساب رفته. به این دلیل حکومت جمهوری تاجیکستان همه شرایط سازگار را برای این قشر جامعه مهیا می نماید تا اینکه جامعه تاجیکستان همیشه سالم و پیشرفته باشد. همچنین گفته شد که ورزش کفیل سالمی جامعه، ترغیب طرز حیاتی سالم و پیشگیری کننده از بیماری‌های سرایتی و غیر سرایتی می باشد که محض همین عامل‌ها را به نوبت گرفته از جانب حکومت کشور چنین چهاربینی‌های ورزشی همساله در عرفه صحنه‌های مهم تاریخی و چهاربینی‌های سیاسی روی کار آورده می‌شوند. بر اساس آمار غیر رسمی زیاده از 9000 نفر اهالی از قشرهای مختلف جامعه در دوی نوروزی شرکت ورزیدند. اشتراکداران از میدان اسماعیل سومونی تا میدان باغ غلبه دویدند. لازم به یادآوری است که حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون تربیت جسمانی و تحکیم طرز حیاتی سالم را در محور سیاست اجتماعی خود قرار داده. با تکیه بر سیاست ورزش پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون به خاطر رشد ایده سالمی ملت و جلب هرچی بیشتر جامعه به ورزش و عمومی گردانی آن در سراسر کشور چهاربینی‌های گوناگون ورزشی پیوسته دایر کرده می‌شوند که روز دوی نوروزی نیز از آن استثنا نمی باشد. اشتراکچیان چهاربینی دوی نوروزی مهارت خوب ورزشی نشان داده موافق سن و سال فاصله معین را پس سر نموده توانستند به مرا رسند. امروز خوشبختانه در ولایت مختار کوهستان بدخشان تجلیل و تنتنه نوروز بین المللی آغاز گردیده است و امروز در شهر خاروخ که مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان است طبق نقشه ولایت مختار کوهستان بدخشان دوی نوروزی برگزار گردیده است و مردم با یک شکوه و شهامت به ورزش جلب گردیدند و امروز در این میدان غلبه با یک هوس و با یک امید و با یک در فضای صلح و ثبات و همگرایی یعنی دوی نوروزی برگزار کرده شد. نوروز اصالت خاص خود را دارد. من جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان در تمام منطقه ها امروز اصالت، احساس و تجلیل عید نوروز بین المللی ادامه دارد و مردم فرهنگ سالار، صادق و وطن دوست ولایت مختار کوهستان بدخشان در تنتنه‌های نوروزی با لباس‌های هر یک خاص منطقه خود و امروز هم در ورزش با یک اقدامات بزرگ اشتراک نمودند. اگر تا دوره صاحب استقلالی در قلمرو جمهوری تاجیکستان حدود 1000 انشاءات ورزشی به قید گرفته باشد، در دوام سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان این نشان داد به بیش از 11000 برابر شده است که این از توجه و اقدام نجیب پیشوای ملت در سمت رشد همه نمودهای ورزش شهادت می‌دهد. محض همین دستاوردها باعث گردیدند امروز صف دوستداران ورزش در ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاد شده در چهاربینی‌های ورزشی فعالانه و سرجمعانه اشتراک می‌نمایند. همچنین صف بانوان نیز در چهاربینی‌های ورزشی زیاد گشته همساله دستاوردهای بیش را فراهم می‌سازند. امروز برای در سطح بلند سیاسی و عمومی تجلیل نمودن از جشن نوروز بین المللی در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروخ دوی نوروزی برگزار گردیده است و در دوی نوروزی زیاده از 9000 ساکنان، کارمندان کسب و کار گوناگون و طبقه های جامعه شرکت ورزیدند. ساحه ورزش در سراسر جمهوری تاجیکستان همچون رکن مهم ملی و حیات جمعیتی دانسته شده. دوی نوروزی را چون در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروخ در دیگر ناحیه‌های ولایت در روحیه بلند ملی قید نمودند. در فرجام چهاربینی دوی نوروزی برنامه رنگین کنسرتی پیشنهاد گردانده شد.
бинандагони гиромӣ, чунин буд муҳтавои гузоришҳои барномаи иттилоотии таҳлилии Тоҷикистон. Дар ҳафтаи нав ба шумо комёбиҳо орзумандем. Бо мо бошед.